bitandukanye by'isi, waba uri muri Amerika, waba uri muri Afurika, waba uri muri Erope cyangwa se ku mugabane w'Uburayi, waba uri muri Oceania cyangwa se muri Australia, reka nkwifurize kumererwa neza. Nkubwira ngo niba utarakoze subscribe yikore kandi nawe wayikoze reka ngushimire cyane. Reka nkwinjize rero muri amwe mu makuru yacu kuri uyu munsi tugiye kugarukaho, by'umwihariko ayiriwe ari kuvugwa. Uwitwa Liyetona Koloneli Wiringoma ni umuvugizi wa gisirikare wa M23 yavuze ko Evariste Ndayishimiye ahagarariye interahamwe. Ibyo ngibyo ni Wiringoma yabivuze. Kubera iki Wiringoma yabivuze? Kandi turanagaruka ku makuru avuga yuko uyu mugabo yitwa Karidinali Ambongo akaba yasabye Tshisekedi kwemera kujya mu mishyikirano na M23, kandi turaza kugaruka nanone kuri aya makuru avuga ko abasirikari ba mbere ba FARDC bataye urugamba muri Kivu y'Amajyepfo ubu ngubu bamaze kugezwa mu rukiko. Ikindi turi bugarukeho turinyabya muri Afurika y'Epfo, tubanze tubabwire ko abadepite barimo gukomeza kujya impaka ku bwa Sandefu ikiri muri Kongo cyangwa se igisirikare cya Afurika y'Epfo kikiri muri Kongo. Ni mu gihe umunyapolitiki wabo utavugirwamo utagira ipfana yitwa Julius Malema yikomye u Rwanda ndetse ashinja Ramaphosa kubeshya ndetse no kwicisha ingabo z'igihugu cye. Reka ngushimire cyane, nyuma y'aka kanya gato duhite tugaruka n'aya makuru ku buryo burambuye. Ityazo TV. Get the information you deserve to know. Here with me, Calixte Arandochi. Reka duhere aya makuru yacu ku buryo burambuye kuri aya avuga ko umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare yitwa Liyetona Koloneli Wiringoma yatangaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye yiyemeje guhagararira ndetse no kuba umubyeyi w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ibi Liyetona Koloneli Wiringoma yatangaje ko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi muri Kongo bukorana na leta y'u Burundi ndetse yamunzwe n'amacakubiri, interahamwe, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, abacancuro n'imitwe ihuriye muri Wazalendo. Ubu bufatanye bushingiye ku masezerano leta y'u Burundi yagiranye n'iya Kongo yo kwifatanya mu kurwanya M23, ndetse Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi bakurikiye isinywa ryayo ryabereye i Kinshasa tariki 28 Kanama 2023. Ni mu gihe uyu murwanyi yasobanuye uko abona ubu bufatanye agira ati umugambi n'umwe tubivuge uko biri, bashaka gutsemba ubwoko. Umunyamakuru wa RPA ijwi ry'abanyagihugu yamubajije niba M23 izemera kuva mu bice igenzura birimo umujyi wa Goma mu 2013, asubiza ati ntibishoboka, tugiye hakorwa amahano. Yakomeje ati nta muntu ushaka ineza wavuga ngo M23 nisubira inyuma keretse interahamwe zigenzwa n'ikibi zihigira kwica abantu. Rero hamwe na Ndayishimiye nk'uko uyu munsi niwe uzihagarariye yiyemeje kuzibera nk'umubyeyi, bari gukorana na Tshisekedi. Umuvugizi we M23 mu rwego rwa gisirikare kandi yasobanuye ko abarwanyi babo baramutse bavuye mu bice bafashe baba bahaye interahamwe Ndayishimiye na Tshisekedi urubuga rwo gutsemberaho abaturage, bityo rero ngo babyikuremo. M23 ishinja Perezida Ndayishimiye guhagararira FDLR mu gihugu cy'u Burundi bawuvugwaho gucumbikira abayobozi b'uyu mutwe w'iterabwoba no kwakira inama zabo, ndetse byenyegeza ubufatanye busanzwe hagati y'impande zombi mu burasirazuba bwa Kongo. Reka kandi n'ubundi tuhite dukomereza kuri iyi nkuru iri kuvuga ko abasirikare ba FARDC bataye urugamba batangiye kugezwa mu rukiko. Ni kuri iki cyumweru tariki ya 9 Gashyantare, ubwo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwatangaje ko muri uyu wa mbere abategetsi ba Kongo bashyira nibura abasirikare 75 mu rukiko bazira guta urugamba imbere y'inyeshyamba za M23 mu ntara y'Iburasirazuba ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse no kubera guhohotera abaturage harimo kubica no kubasahura.
Umuryango w'abibumbye wavuze ko hari ihohoterwa ryakorewe abantu benshi, harimo iyicwa, gufata ku ngufu no kugira abantu abacakara b'imibonano mpuzabitsina nyuma y'iterambere rya M23 mu mpera za Mutarama, bituma rero hafatwa umujyi munini wa Goma wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'abibumbye byashinje abarwanyi ba M23, abasirikare ba Kongo n'inyeshyamba zishyigikiye guverinoma bose kubigiramo uruhare. Ni mu gihe Kongo kandi ntacyo ivuga kuri raporo zerekeye ingabo zayo, ariko yahamagariye umuryango w'abibumbye gukora iperereza ku ihohotera rishinjwa inyeshyamba za M23. Naho izi nyeshyamba za M23 ntabwo zashubije icyifuzo cya Reuters cyo gutanga ibisobanuro, gusa uyu mutwe wakunze kuvuga ko ari ingabo z'umwuga zidashobora kwijandika mu bikorwa nk'ibyo byo guhohotera abaturage nka FARDC. Nubwo AFC M23 iherutse gutangaza agahenge, abarwanyi bayo bakomeje kugenda berekeza mu majyepfo basatira umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo ari wo Bukavu. Reka kandi tuhite dukomereza amakuru akoraye ari kuvugwa nanone muri Kongo, aho umushumba wa Diyoseze Gatolika ya Kinshasa Karidinali Fridolin Ambongo yasabye leta ya Kongo kwemera kujya mu mishyikirano n'umutwe wa M23 kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ambongo Karidinali yatanze ubu busabe mu gihe inama iheruka guhuza abakuru b'ibihugu bigize imiryango ya EAC na SADC yasabye leta ya Kongo kujya mu mishyikirano n'imitwe ihanganye nayo irimo na M23 mu rwego rwo gukemura amakimbirane bafitanye. Kinshasa yasabwe kuganira mu gihe Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakunze gushimangira ko atazigera na rimwe ajya mu mishyikirano na M23 yita umutwe w'iterabwoba. Karidinali Ambongo ubwo yasomaga misa yabaye ejo ku cyumweru yavuze ko iyo Kongo yanga kuganira na M23 itakaza umwanya, kuko uburyo ihitamo gukoresha mu gukemura iki kibazo nta musaruro butanga, ahubwo burushaho gushyira abaturage mu bibazo. Yasabye leta ya Tshisekedi kujya mu biganiro n'abanzi bayo, aho yagize ati ibiganiro ni ijambo ritagatifu, ni ijambo rya ngombwa ryadufasha kuva mu bibazo turimo kugira ngo tubone ibisubizo by'ibibazo bimaze imyaka mirongo, bisaba ko tuganira nabo twita abanzi. Yakomeje agira ati igihugu kiri mu byago, buri munota utakaza uba ari ingenzi, mureke twirinde gutakaza ikindi gihe niba dushaka gutabara igihugu cyacu. Karidinali Ambongo kandi yatangaje ko mu gihe byaba ngombwa leta ya Kongo ikwiye kujya mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 kugira ngo ivugane n'abahagarariye umutwe witwaje intwaro, kuko icy'ingenzi ari ukugera ku gisubizo kizana amahoro arambye. Aho yagize ati niba ari ukujya i Goma tuzajyayo, tuzagenda tuganire na buri wese, niyo baba ku kwezi, ati niyo baba ku kwezi tuzabasangayo, ntacyo twageraho tudahaye urubuga bose, niba dushaka ko ibiganiro bivamo igisubizo kirambye. Uwo ngo ni Karidinali Fridolin Ambongo. Reka kandi tuhite dukomereza muri aya makuru n'ubundi ahuye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ari kuvugwa muri Afurika y'Epfo, aho umunyapolitiki ukomeye cyane uyu nguyu yitwa Julius Malema uri mu bagize inteko ishinga amategeko muri Afurika y'Epfo yemeye ko guverinoma y'igihugu cye yababeshye ubwo hafatwaga icyemezo cyo kohereza ingabo muri Kongo. Ndetse Malema uri mu banyapolitiki bakomeye muri iki gihugu, ni umwe mu bitabiriye ibiganiro by'abagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu byabaye kuri uyu wa mbere. Ibi biganiro byagarutse byimbitse ku kibazo cy'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo bapfiriye mu burasirazuba bwa Kongo mu rugamba bahanganyemo na M23. Ubwo Julius Malema yafataga ijambo, ubwo n'ubundi nzabibashyirira mu Kinyarwanda, ariko ubwo Julius Malema yafataga ijambo yavuze ko izi ngabo za Afurika y'Epfo zijya koherezwa muri Kongo babwiye ko zigiye kubungabunga amahoro, ariko birangira ziri kurwana. Ati ubu butumwa bwa SADC muri Kongo buzwi nka SAMIDRC bwatangiye mu Kuboza 2023, twabwiye ko ari ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ariko ariko ukuri ni uko abasirikare bacu batari hariya mu kubungabunga amahoro, bari ku rugamba barwana n'abarwanyi bafite intwaro ndetse n'amayeri ahambaye ya M23.
Marima yakomeje avuga ko M23 ifite ubushobozi burenze kure ubw'ingabo zabo ziri muri Congo. Ati guverinoma yacu yayobeje abantu. Ukuri ni uko abasirikare bacu bari kurwana n'umwanzi ufite intwaro nziza, ufite ubushobozi buhambaye ndetse n'uburyo bwiza bw'ubutasi. Mu gihe izi nyeshyamba zifite ibikoresho bya gisirikare bihambaye, abasirikare bacu boherezwa gucunga umutekano nta drone, nta ndege z'intambara cyangwa ibindi bikoresho by'ingenzi bya gisirikare. Uyu mugabo yakomeje yikoma u Rwanda n'umuyobozi warwo, avuga ko uyu mutwe ufite ubushobozi buhambaye, ushyigikiwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nubwo Marima avuga ibi, u Rwanda rumaze igihe kinini ruvuga ko ntaho ruhuriye na M23 kuko ari ikibazo cy'Abanyekongo gikwiriye gushakirwa umuti. Julius Malema yavuze ko ingabo z'igihugu cye zatereranywe na guverinoma. Ati baratereranywe barwana intambara badashobora gutsinda kubera kunanirwa kw'iyi guverinoma. Igitero giheruka cya M23 kuri Goma cyerekanye inenge ziri mu butumwa bw'ingabo za Afurika y'Epfo pe. Ubushobozi buri hasi mu bijyanye n'ubutasi ndetse bwarigaragaje. Igisirikare cyacu cyabuze uburyo bwo kubona amakuru ya nyayo kandi mu gihe gito kugira ngo cyitegure imbere y'igihe M23. Hashize iminsi mike rero imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo ikuwe mu burasirazuba bwa Congo kugira ngo ijye gushyingurwa iwabo, yanyuze mu Rwanda ikomereza muri Uganda, gusa kuri ubu ntiragera muri Afurika y'Epfo. Ni ikibazo rero Julius Malema yagarutseho ashimangira ko bitumvikana uburyo iyi mirambo ikomeje gutinda gushyingurwa. Ati tugomba kubyemera, kohereza ingabo zacu muri Congo ntaho bihuriye n'amahoro pe, ahubwo ni ugutamba abasirikare bacu ku ntambara idafite iherezo. Iyi guverinoma ikomeje kubohereza gupfira ku butaka bw'amahanga kandi iyo bibaye nta nubwo imibiri yabo igarurwa mu gaciro ikwiriye. Turacyategereje imirambo ya nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo avuze ko yagombaga kuza bukeye bwaho. Marima yavuze ko ashyigikiye uburyo bw'ibiganiro mu gukemura ikibazo cya M23 kuko inama iheruka guhuza abayobozi ba Afurika y'Epfo n'aba SADC babyemeje. Ayo nguko rero ni no kuri iyi nkuru kandi nsorejeho amakuru nari naguteguriye mu byiriwe bivugwa bitandukanye kuri uyu munsi, by'umwihariko ariko mu bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire cyane, niba utarakora subscribe reka ngusabe ukore subscribe, kandi niba waranayikoze ndagushimiye cyane, ahubwo ngushishikariza kujya usharinga ibiganiro dukora. Ikindi kandi ngusaba kutajya uva ku murongo wacu cyangwa se utajya uva hano kuri channel yacu. Rero ngushimira kandi dusubire no mu yandi makuru atandukanye ku munsi w'ejo.